با عرض سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه 7 روزی ورزش. در این برنامه نبض یک هفته ورزشی کشور وابسته به سوژه و گزارش‌های به دست ما آمده منظور شما می‌گردد. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در قصر تنیس پایتخت مراسم افتتاحی مسابقه کشادی ورزشی اوید به بسکتبال بین مردان برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار گردید. در مسابقه مذکور 14 دسته از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان و شهر و ناحیه‌های جمهوری و شهر دوشنبه فعالانه اشتراک نمودند. گزارش در این روند. مراسم افتتاحی مسابقه کشاد ورزشی اوید به بسکتبال بین کارمندان وزارت و اداره‌های دولتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها و دسته‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه با شرکت نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه، نمایندگان فدراسیون بسکتبال تاجیکستان و ورزشگران در قصر تنیس پایتخت برگزار گردید. مقصد از برگزاری چهاربینی مذکور این پیش از همه ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و جلب بیشتر کارمندان وزارت اداره و کمیته‌ها و مشق‌های منتظم تربیت جسمانی و دوستی رفاقتی و در سطح بلند تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. در تدبیر ورزشی قید گردید که شروع از سال 2017 تا سال 2020 250 عدد میدانچه‌های ورزشی برای بازی والیبال و فوتبال و بسکتبال در حدود پایتخت ساخته شد که در بهبود بخشیدن به وضع اجتماعی مردم، جلب بیشتر آنها به ورزش مساعدت می‌نماید. با یادآوری از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاکید گردید که محض در این دوره به خاطر تامین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیاتی سالم و آماده کنی ورزشگران کسبی تاجیک زمینه مساعد و امکانیت بیشتر فراهم آورده شد. مسئولین ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه ذکر نمودند که امروز در مسابقه 14 دسته اشتراک می‌نماید. گفته شد که پس از به استفاده دادن میدانچه‌های ورزشی که برای بازی‌های گوناگون ورزش از قبیل فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال ساخته شدند، به واسطه به افزون گردن شماره دوستداران ورزش مساعدت می‌نماید. کنفدراسیون فوتبال آسیا دوشنبه را مکان برگزاری بازی مرحله یکش نهایی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در منطقه غرب بین دسته‌های استقلال تاجیکستان و پرسپولیس ایران تصدیق کرد. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. بازی مذکور 14 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه برگزار گردیده، وقتی آغاز آن بعدتر تصدیق کرده می شود. بازی دیگری دور یکش نهایی بین دسته‌های شارجه امارات متحده عرب و الوحده امارات متحده عرب در امارات متحده عرب برگزار می شود. با قرار کنفدراسیون فوتبال آسیا دو بازی دیگری مرحله یکش نهایی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در منطقه غرب بین دسته‌های استقلال ایران، الهلال عربستان سعودی و النصر عربستان سعودی تراکتور ایران باید در میدان‌های بی‌طرف گذرانیده شوند. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه با گرفتن 10 خال در گروه ا جای اول را اشغال کرد. مسابقه کشاد ورزشی که باید به شناوری بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت کشور بین کارمندان وزارت و اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها و دسته‌های ولایت‌های سوغد و ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری بین ورزشگران کسبی و غیر کسبی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه جریان داشت، جنبش گردید. به غالبان و جایزه‌داران مسابقه تحفه‌های مالی و پولی، جام، مدال و دیپلم شهرداری را تقدیم کرده شدند. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکاران ما.
мусобиқаи мазкур аз санаи 19 июни соли 2021 оғоз гардида то ин замон идома кард ва ғолибон бо ҷом, ифтихорнома, медал ва тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз зиёд гардидани чорабиниҳои варзишӣ дар кишвар ёдовар шуда ин омилро ба қавӣ гардидани рӯҳияи ҷомеа рабт доданд. масъулини сохторҳои шаҳри душанбе ки дар ташвиқу тарғиб ва рушду равнақи варзиш ва таъмини оммавияти варзишу солимгардонӣ саҳми муносиб доранд, пайваста мусобиқаҳои варзишӣ оид ба футболи хурд, волейбол байни занон миёни кормандони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти кишвар доир мекунанд ки ин идомаи чунин чорабиниҳо ба шумор меравад. ҳамин тариқ 26 тими шиноварон дар намудҳои шиноварии тарзи озод, брас, пӯшнокӣ ҳам аз ҳисоби инфиродӣ ва ҳам аз dastavӣ муайян гардида бо ҷоизаҳо мукофотонида шуданд. гуфта мешавад ки ташкили ин гуна мусобиқаҳо ва ҳавасмандсозии ғолибони он барои рушду нумӯи варзиши шиноварӣ мусоидати фаъол менамояд. ҳамин аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ин намуд ва рушди он таваҷҷӯҳ зоҳир намуда дар баробари сабқатҳои дигар тавассути раёсати кор бо мактабҳо ва иншоотҳои варзишии пойтахт сабқати кушоди шиновариро низ ташкилу баргузор намуда варзишгарони касбӣ ва ҳаваскорони ин намудро бо ҳам меорад. бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар майдончаҳои федератсияи футболи тоҷикистон мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми шаҳрдорӣ баргузор гардид. ин чорабинии солимгардонӣ байни кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, ташкилоту муассисаҳои зертобии он ва ноҳияҳои пойтахт ва ҳамзамон мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз санаи 29 май то рӯзи 24 июни соли ҷорӣ идома кард. ҳадаф аз баргузории мусобиқа миёни кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, ташкилоту муассисаҳои зертобии он ва 4 ноҳияи пойтахту мақомоти ҳифзи ҳуқуқи зерсохтори шаҳрӣ ба хотири ҷалби ҳарчи бештари кормандони касбу кори гуногун ба варзиш ва оммавияти тарбияи ҷисмонӣ дар миёни сокинони иdoранишин маънидод карда шуд. ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқа 36 даста иштирок намуданд ки дар ниҳоят беҳтаринҳо барои ишғоли мақомҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза бурданд. мусобиқаи ҷоми шаҳрдорӣ оид ба футболи хурд байни ташкилоту муассисаҳои зертобии пойтахти азизамон шаҳри душанбе барои бори аввал аст ки баргузор мешавад ва дар мусобиқа дастаҳои зиёд фаъолона ширкат варзиданд. баъд аз баргузории вохӯриҳо ғолибон низ муайян шуданд ки дар маросими пӯшидашавии мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми шаҳрдорӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, масъулини федератсияи футболи тоҷикистон, намояндагони федератсияи футболи шаҳри душанбе ва дигар масъулони варзиши пойтахт иштирок ва суханронӣ намуданд. кумитаи тадорукоти мусобиқа нахуст ба 5 тан аз беҳтарин бозингароне ки дар ҷараёни мусобиқа аз худ маҳорати баланд нишон доданд бо сипоснома қадрдонӣ гардиданд. ҳамин гуна барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ дастаи футболи хурди маркази барху гармидиҳии шаҳри душанбе бар ҳарифонаш зафар ёфту мақоми сеюмро аз они худ кард. ба ҳайати даста медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулию молӣ тақдим карда шуд. дар финали мусобиқа бошад дастаҳои футболи хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе. дар ин рақобат дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо ҳисоби 3-1 ин ҳарифашро низ шикаст дода барандаи ҷоми шаҳрдорӣ дар соли 2021 гардид. ҳайати бозингарону мураббиёни дастаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ ки зинаи дуюмро ишғол кард, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамакнун дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барандаи ҷоми шаҳрдорӣ гардиду ҳамин гуна ҷоизаи асосии мусобиқаро футболбозони ин даста болои сар бардоштанд ва бо ҳамин мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми шаҳрдорӣ ки давоми 2 моҳ идома кард ба анҷом расид. мавриди зикр аст ки бахшида ба ҷашнҳои
истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзи ваҳдати миллӣ, рӯзи пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мусобиқаҳои футболи хурд, волейбол миёни бонувон ва як қатор чорабиниҳои дигар баргузор мешаванд. ҳамакнун ба феҳристи мусобиқоти мазкур боз як чорабинии солимгардонии дигар ҷоми шаҳрдорӣ шомил гашт ки тибқи иттилои масъулин ин мусобиқа низ ҳамасола ташкилу роҳандозӣ мешавад. Федератсия миллии ҷиу-ҷитсу ҷумҳурии чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсуро доир намуд. Ин сабқати варзишӣ дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквондо сурат гирифт. Дар мусобиқа намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, варзишгарон ва масъулини ҷиу-ҷитсу иштирок намуданд. ҷараёни қувваозмоӣ беҳтарин варзишгаронро ба майдон овард. иттилои бештари мавзӯъ дар сюжет омода гардида. чемпионати тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсу дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквондо сурат гирифт. мусобиқаи мазкур оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо федератсияи мазкур сурат гирифт. сабқат аз рӯи гуштини бразилиягӣ роҳандозӣ шуд. дар сабқат беҳтарин варзишгарон аз минтақаҳои мухталифи кишварамон ҷамъ омаданд. дар ифтитоҳи сабқати ҷумҳуриявӣ бархе аз мураббиён ва дастпарварони федератсия ки дар мусобиқаҳои мухталиф аз худ таассуроти амиқ боқӣ гузоштанд, бо унвону камарбандҳои махсус сарфароз гардонида шуданд. доштани камарбандҳои гуногун на фақат дараҷаи тахассусии варзишгаронро муайян мекунад, балки дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ҳуқуқи ширкат варзиданро кафолат медиҳад, зеро чемпионати ҷаҳон аз рӯи камарбандҳо гузаронида мешавад. дар инҷо тибқи қоидаҳои федератсияи байналмилалӣ вазнҳо муқаррар карда шудааст ва мо дар ҳар як сину солу вазн дастаи мунтахаби наврасонро тайёр карда истодем, омода карда истодем ва дастаи мунтахабро муайян гардонидем. садо додани суруди миллӣ бозгӯ аз ифтитоҳи марҳилаи ниҳоии сабқат буд. ҳар як варзишгар кӯшиш намуд то бо истифода аз усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу имтиёзҳои лозимаро соҳиб гардаду ба ин васила узви дастаи мунтахаб шавад, зеро танҳо бо ин роҳ метавон дар мусобиқаҳои байналмилаливу осиёӣ ва ҷаҳонӣ иштирок намуд. من سال 2019 در عربستان سعودی رفته جای یکم را اشغال کردم. من دو حریف داشتم که یکی از آنها از یردنیا بود و یکی دیگرش از عربستان. من هر جای آنها را با اصول لط دادن دست مغلوب کرده جای یکم را اشغال نمودم. سامان турсунзода сокини ноҳияи варзоб мебошад. аслан ӯ машқу тамринро аз риштаи гӯштини ҷудо оғоз кардааст. дар ин ришта борҳо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ фаъолона ширкат варзида соҳиби медалу ифтихорнома гардидааст. аз рӯи гӯштини бразилиягӣ бошад, сабқати нахустини кушоди шаҳриро дар мавсими равон бо касб кардани ҷои аввал хотима бахшид. бо ҳамин тарз роҳхати мусобиқаи ҷумҳуриявиро ба даст овардааст. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки сатҳаш нисбат ба сабқати қаблӣ куллан тафовут дорад, худро гум накарду ҳарифонашро яке паси дигар бо усулҳои маъмули гӯштин мағлуб намуд. اومدم در این مسابقه جوجیتسو گوشین گرفتن دو کس را شکست دادم. سزاوار جای اول گشتم. من میخواهم که در دیگر مسابقه ها سزاوار جای اول گردم. من میخواهم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. мусобиқа дар вазнҳои мухталиф пуршиддат гузашт. барои муайян кардани ғолиб бёни кӯдакону наврасон 3 дақиқа ва барои ҷавонон то 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд. хурдсолон дар сабқат қувваозмоии хуб нишон доданд. дар миёни варзишгарони 14-сола чемпиони ду каратаи ҷаҳон аз рӯи ҷиу-ҷитсу Мансур Сабуров мубориза бурд. ном бурда ин навбат дар навъи ноги қуввасанҷӣ кард. чун ҷиу-ҷитсу як нав гӯштини бразилиягӣ аст, қувваозмоӣ бештар дар ҳолати партерӣ ҷараён мегирад. ҳарчанд рақиби Мансур саъй кард то дар муқобилаш хуб истодагарӣ намояду соҳиби имтиёз гардад, лекин таҷрибааш кифоягӣ накард. соли 2019 ман дар давлати Қазоқистон шаҳри Нурсултон дар чемпионати Гран Прикс баромад кардам ва 3 рақиб доштам. дутаи онҳоро мағлуб кардам ва дар қисми финалӣ мағлуб шудам.
баъди супоридани медалу диплом ба ғолибону ҷоизадорони чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсу ки ба ҷашни 30 солаги истиқлолияти давлатӣ бахшида шуда буд ба анҷом расид. Ба иқрори масъулини федератсия, мусобиқаи мазкур ба ғолибон имкон дод то шарафи варзиши тоҷикро дар чемпионати ҷаҳон ва сабқати расмии осиёе ки гузарондани он дар соли равон ба нақша гирифта шудааст ҳимоя кунанд. федератсияи байналмилалии ҷудо дар сомонаи расмии худ охирин раддабандии олимпиро қабл аз баргузории бозиҳои олимпии Токио нашр кард. тибқи раддабандии мазкур 4 паҳлавони шинохтаи тоҷик рохати бозиҳои олимпии Токио 2020-ро ба даст оварданд. дар вазни 73 кг Сомон Маҳаммадбеков бо 3580 имтиёз дар садри рӯйхати ҷудочиёни дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва дар мақоми 16-уми раддабандии олимпии ҷудочиёни олимпии ҳамин вазн қарор дорад. дар вазни 73 кг ҳамчунин Беҳрӯзи Хоҷазода бо 2796 имтиёз дар ҷои дуюми рӯйхати ҷудочиёни тоҷик ва дар мақоми 25-уми раддабандии олимпии ҷудочиёни ҷаҳонӣ мавқеъ гирифтааст. Акмал Муродов дар вазни 81 кг бо 1060 имтиёз, Комруншоҳи Устопирён дар вазни 90 кг бо 2944 имтиёз ва Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кг бо 3241 имтиёз садрнишини раддабандии вазнҳои худ миёни ҷудочиёни тоҷик мебошанд. тибқи қоидаҳои амалкунандаи Федератсияи байналмилалии ҷудо танҳо беҳтаринҳои раддабандии ҷаҳон ки дар минтақаи сабзи ҷадвали раддабандии олимпӣ қарор доранд ба бозиҳои олимпӣ мераванд. инчунин аз як давлат дар як вазн танҳо нафаре дар раддабандии олимпӣ назар ба ҳамватани худ мақоми болотар дошта соҳиби рохати олимпӣ мегардад. аз ин рӯ Беҳрӯзи Хоҷазода ҳарчанд дар минтақаи сабз қарор дорад, бинобар имтиёзҳои кам доштанаш аз Сомон Маҳаммадбеков рохати олимпиада дар пешбударо ба даст наовард. Сомон Маҳаммадбеков, Комруншоҳи Устопирён ва Темур Раҳимов бошад мустақиман рохат гирифтанд. Акмал Муродов бо ба даст овардани квотаи минтақавӣ ба бозиҳои олимпӣ роҳ ёфт. мавриди зикр аст ки бозиҳои олимпии Токио 2020 аз 23 июл то 8 августи соли 2021 баргузор мешавад. қуввоозмоиҳои варзишгарон дар риштаи ҷудо шурӯъ аз 24 то 31 июл идома меёбанд. Федератсияи пенчак силат имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ амал мекунад. Аслан дилбохтагони ин намуд аз соли 2019 дар Тоҷикистон машқварзӣ менамуданд. ба гуфти раиси ин федератсия, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Каримова, то имрӯз варзишгарони федератсия навтаъсис ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. шарҳи муфассали матлаб дар таҳияи ҳамкорони мо. дастпарварони Федератсияи пенчак силати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯаи варзиши Андоз машқварзӣ менамоянд. барои ин наврасон раиси федератсия мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Каримова тамрин медиҳад. гуфтан ба маврид аст ки ҳукумати кишвар ҳамеша соҳаи варзиши мамлакатро дастгирӣ намуда баҳри рушди он ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ шароити мусоидро фароҳам меорад. имрӯз варзишгарони кишвар аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар арсаи ҷаҳонӣ мақому манзалати хосаро касб намуда бо дастовардҳои беназир ба ватан бармегарданд. намунаи он таъсиси бози як федератсияи нав дар кишвар ва ҷалби васеъи наврасону ҷавонон ба ин намуд мебошад. имрӯз федератсияи навомӯзи пенчак силати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз федератсияҳои беҳтарин аст. имрӯз бинед ки мо нав таъсис ёфтем ва 8 давлати дунёӣ онро эҳтироф мекунад ва бозиҳои осиёӣ дорад ва мо имрӯз варзишгаронро дар ин сатҳ тайёр мекунем, омодагӣ мебинем, обучениҳо мегузарем, яъне ки семинарҳо, таҷрибаомӯзию ва дар оянда нақша дорем ки тими худро дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷаҳонӣ ҳатто дар олимпиада баромад карда парчаи миллати худро баланд бардорем. воқеан ҳам варзиш гарави саломатӣ мебошад. тибқи иттилои масъулини федератсияи номбурда, сафи варзишгарон дар ин намуди риштаи варзиш рӯз то рӯз зиёд гарида истодааст. ин далолат аз он медиҳад ки дар муддати кӯтоҳ варзишгарони ин намуд дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мақоми намоёнро ишғол намуда истоданд.
من طول 2 سال میشد که در این رشته ورزش تمرین میکنم. ما خوشحال از آن باشیم که یکی از دختران تاجیک که از گردآفرینان تاجیک این نمود فدراسیون را به تاجیکستان ما وارد نمود. چقدر که خود شاهد هستید ما برای این نمود ورزش خوب تمرین و تیاری میبینیم. کوشش میکنم که در آینده نامبردار وطن تاجیک خودمون شوم. باید قید نمود که پنچک سیلات نامی عمومی صنعت‌های محاربه اندونزیا و مالایزیا که دو بخش اساسی را در بر میگیرد جنگ بدون سلاح و مبارزه با سلاح میباشد. اسلوب‌های معاصر پنچک سیلات با اصول‌های جنگی قبیله‌ها و خلق‌های مختلف ساکنان اندونزیا اساس یافته است. ترجمه دقیق عباره پنچک سیلات تغییرات ماهرانه موقع بدن برای دفاع. سیلات استفاده جنگی پنچک میباشد که در رفت مشق ورزی از جانب ورزشکاران فدراسیون ضربه‌ها و حرکت‌های آن نشان داده شد. من همگی 32 تا مدال دارم و من این نمودی ورزش را خیلی دوست می‌دارم. من کوشش میکنم که بسیار به مسابقه های بیرون از شهر برآمده جایهای اول و نمایان را گیرم. مسئولین فدراسیون نیا دارند که در منطقه های کشورمان نیز رسما این نمود ورزش به فعالیت آغاز نماید و دوستداران ورزش به طور وسیع طرز حیات سالم و تربیت جسمانی را انتخاب نموده به دستاوردهای نظررس نائل گردند. در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه بخشیده به روز وحدت ملی مسابقه بین المللی گوشتنی ملی برگزار گردید. در مسابقه مذکور پهلوانان از یک قطار کشورهای عالم اشتراک نمودند. مورد ذکر است که گوشتنی ملی تاجیکی یکی از ورزش‌های معمول میان مردم تاجیک به حساب می‌رود. تاجیکان در زمانهای پیش این نمود گوشتنی را بیشتر در طی معرکه‌هایشان برپا می‌کردند. امروز در بین خلق دو نمود گوشتین پهن گشتند که یکی گوشتینگیری و دیگری گوشتین کمربندی است که بیشتر در ولایت سوخت عمل می‌کند. از آغاز سال‌های 1930 این جانب گوشتینگیری از حدود جمهوری ما بیرون برآمده برای انکشاف گوشتین دیگر دولت‌ها خدمت کرده ایستاده است. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که ما اهل ایجاد پیشنهاد شما گردانیدیم. خیر، شاد و پیروز باشید.